piazzati nell'ossa dello santo. Un'oppini pietani non passioni, i cristiani mandati a tomba i cristiani. Giulia fuori, saltare la rasia, i ferri di fileno, a giaccarsi toti, maiori creatori, salumniatori, cruzo santusenu, ci darà tra i morti.
Cammedo, Domenico e Antonino. Giù, non si riporta. Sono obbligato a cacciare tutto questo affare qui e a metterlo là perché dopo ci sono i ballerini. Allez, in fuori.
auquel vous venez d'assister est un rituel mortuaire, comme vous avez pu le constater, qui est tombé en désuétude depuis le XVIIIe siècle. Alors ce rituel entraîne les femmes vêtues de la fagette de deuil dans une spirale, vers le centre d'une spirale, pour atteindre le mort, puis repart, fait le chemin en sens inverse pour accompagner l'âme défunte vers la lumière libératrice. Voilà. Donc la faldette de deuil était un vêtement aussi qui... Pardon, hein, c'est assez difficile, vous voyez. D'habitude elle est portée sur la tête, là je l'ai mis sur l'épaule parce que il fait un petit peu chaud ce soir. Donc cette faldette noire, hein, la faldette de deuil, une faldette noire, était portée par les veuves, ça leur permettait de rejoindre leur mari dans le monde autre, le monde obscur, et le monde obscur de l'au-delà, et pour aider l'âme du défunt à s'en échapper. Cette faldette de deuil était brûlée quand la veuve qui la portait décédait. C'était un rituel purificateur.
Donc il y a d'autres modèles de faldettes en Corse, en particulier une faldette qui est toujours portée actuellement dans la région de Brande, au Bigina Sopra Bastille. Et cette faldette est portée pendant la Semaine Sainte. C'est un élément, du vestiaire insulaire qui est consacré, au même titre que les Ebal, Mentricciade, au même titre que i Bagnoli di San Rocco. Donc cette faldette était portée uniquement pendant la Semaine Sainte et le reste du temps, donc, elle était enfermée et on ne la lavait pas. Donc il y a différentes... la faldette, vous voyez, constituée au départ, c'est une évolution des tabliers qui se portaient comme ça, un tablier double ou simple, ou double cousu ensemble, dont la partie arrière plus longue était relevée sur la tête et parfois sur l'épaule simplement. Alors c'est vraiment l'élément, c'est vraiment un élément isolateur, la faldette, qui isole des intempéries mais aussi des malheurs du monde. Voilà, alors autant le tablier que vous allez voir dans les différents costumes portés est un élément protecteur profane, autant la faldette est un élément protecteur sacré. Alors a chi ne penso, Balusa? Spergo che l'esulterano disse forze divine e metteci un po' qui gioia, cacciaci di ste ruine, chi pariano dopo i minuti on tua celle ruine. E verrà ciò che tu dici, da Dio Paolo Santo. E seguito da etto, e seguito da canto, che mi viene l'angoscia in cui una morta accanto. E per ciò che tu dici, non manco cortesia, e a Dio io ripete, amico in poesia, se ne sono tutti andati, si sono scordati qualche sia. Hai detto tutto, hai detto la verità, ma da diaga dell'asciutta e mi pianto di cantare, se rimette un'allegria, ora scemo risuna. Allora, ora, a giardiniera.
e Davel e Tino due mazur, che è una mazurka tradizionale, una mazurka olinca, una volca di lacciana e una scudiscia.
momento un pezzo di musica a contraenza di Cornacciola. Par dire la phrase rituelle, hein, la Corse est une île, hein, Azabed, entourée d'eau de toutes parts. Et la Corse était au confluent effectivement de différentes régions comme la Provence, la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie, Force, Dino. Et toutes ces influences se retrouvent dans la diversité des costumes. Vous voyez, les costumes d'Otiaot sont des costumes très colorés et ces costumes datent du XVIIe, XVIIIe siècle. À cette époque-là, le noir était signe de notabilité et de respectabilité. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les costumes se sont uniformisés. On en garde d'ailleurs en mémoire que l'archétype de la femme corse vêtue de noir, hein, vêtue du noir du deuil éternel. Alors, Otiaot, tu portes des costumes créés par René-Marie Aquavive, qui est styliste installé à Bastia. Ce sont des créations à partir de documents iconographiques de la Bibliothèque nationale ou de fonds notariaux. L'association Otiaot a pour mission effectivement de travailler plutôt sur la création, la recréation de costumes, plutôt que d'un travail de restitution à l'identique. Voilà. C'est pour ça que vous voyez ces costumes colorés et qui représentent en quelque sorte une Corse rêvée. Bien, alors maintenant, nous allons continuer avec un contraintes di Castiglione, hein, le quadrille. Ah, mi pare, mi sono scordato, io aver cosa domanda a Paolo Santo. Oh.
amici musicanti, quanto a me, siamo in genere, la montura si tratta di pindegni, una orta uniolo, una orta in balagna, stasera saranno curtinese forse. Yeah. Pindegni curtinese, se volete. Elementi particolari di vestito, particolari elementi identitari di vari costumi portati da ballerine d'Otti a oggi. Allora, due parole, giusto due parole non tagliate. Allora, già sapete che in Corsica, in generale, si balla per le nozze e per il tempo di carnavale. Allora, come i costumi, i valli sono venuti da stro e sono stati cortisati. Si può considerare come due epi che può coprire i suoi. Al XVIII secolo, sino a metà del XIX secolo, si trattava soprattutto di valli di gruppi e a parte dalla seconda metà del XIX secolo si tratta di quelle danse de salon. Allora, parecchi valli sono stati dei viste giardiniere, dei viste quadrille, dopo è da Valentino, os Altarello, a Manferrine e a Girandola, si parlerà di Nottorna dopo di Carnavale. E vabbè, allora abbiamo continuato dunque questi tre balli, mi pare, a Manferrine, a Girandola e os Altarello. Yeah? A me perdi un cervello. Non si può toccare a noi che ti fa usaltare. Mamma vedo che io piano, a dico non è più quello.
Allora, tante grazie. A voi per usare il talento musicale. Guastiglia, di lontano si ne va, tutte pace, armonia e fatto per il cantare. Quando sa una canzone di besta cantare, arriva un'ea amara e più bello si può stare.
si guardava dentro stretto, cento cuore più che tre, e cantava a giazzare. Rulla le rulla là, e cantava come taglio verde compagnia, cara mia, a chi come una passione, che tu canzone, in ogni giorno c'è un amore, senza amore si può campare. E chi tanto di l'amore ha così, grazie che va, non si torna tutte l'ore, si dice chi se ne fa. Chi bellissima correttora, bella vita di Guendu, e un canto vera luna delle stelle per la più, non ti strava video. Cantando questa canzone per andare a Bastiglia che la via quando radio per compagnia che la via a di cuore una passione che tu canzone in ogni giorno c'è l'amore senza amore si può campare in ogni giorno c'è l'amore senza amore si può campare. Io sin una famiglia di un mondo senza perché un genù è rigoroso portata a un caro piacere da suo povero che stringa ma il quadro che non è e non ho ancora somiglia a quel di Carlo Luise attenta la scia la Montavia con patate margherita sorte di lì guardavano un barra via una cosa come un po' su e non dispiace troppo a mamma e uguale in radio così per essere una stanga deve essere poche qui attenta la scia ma la rabbia si dio e mare all'ispensa da Sabri ed esorte quella di mare di Gendawa basta così
si seghina di una vecchia, di un gatto sto allò. A prontare le palavecchie, andiamo a bere cuore so, a tenda la scia. I parenti era un silo, barriera sante di lì, attivavano per un Giuseppe, dicendo giure a sta qui, santa Igia a lui, i stungari un costi, ma con quello parla sciotisto, che un nome a circuiti, a tenda la scia. Abbia confusione, tutte gente scappò, forse chiusi di istruzione, una vecchia in canacco, vecchia di Sannima Santa, di Moghelle portò, una giuba spallon, di terribile di caridò, a tenda la scia. Luci spenserati, dicendo, oh papà, una scimmia o un magistrato, se guardi differenza, ma l'animale un po' guermato, di ravetto si precurò, strescinò un disgraziato, in la piostra impetrantò, a tenda la scimmia. Ciò che si passa al buio, un riposo poco sconta, di un magistrato muglio, sentiva la piumenda, servitava, stringa i denti, sbucciolava di chioma, come tanti e tanti lucchetti, che la via parte scappa, a tenda la scia.
1999. Awad tuye barole, per parlare appena di un carnavale, si sa che in tempo di carnavale, l'usi sono tutti a cicchi giambà. Dunque, ayant si traveste, le travesti effectivement devient un être ricanant qui porte des vêtements faits de multiples morceaux d'étoffe de chiffon. On mélange, effectivement, on porte des jupes de femmes avec des vestes d'hommes. Tout est à la ride rose. Hein, c'est le temps où, effectivement, on fait voir ce que l'on est vraiment hein, par rapport à ce que l'on nous oblige à être le reste du temps, chaque jour. Vas-y, la chaparde, quoi. Bah ben, alors, parmi tous ces travestis, deux mots concernant les pilichari, que vous allez sans doute reconnaître plus tard. Les pilichari, qui étaient comme ça des personnages travestis qui représentaient des jeunes gens venus du fin fond des temps à l'époque du renouveau printanier, hein, et que ce temps de carnaval ravivait aussi, buvait du vin, hein, pour avoir beaucoup de joie, et leurs ardeurs viriles étaient cependant un petit peu réveillées par justement ce renouveau printanier. Il est dit aussi qu'en temps de sécheresse, i pilichari s'installaient sous les gouttières de la maison avec crécelle et grelots, tandis que l'un d'eux sur le toit versait de l'eau pour inciter Dame Nature à en faire autant, provoquer les orages et les averses. Bien. Allora, awa volia lasciare la parola a Benucci perché è un'amica che sta urta un programma alla ritrosa. Un'amica la ritrosa e ritrovi un talento e m'ha parlato un affare che ne trapassa un tempo. E di quello carnavale ti contrastasse tanto. Parlemo di un carnavale che ci viene dall'antichi. Ma so cari musicanti a libri chiediti. Ma non hai capito l'affare di travestiti. Forse fonde luiti, fonde come a cera. Ma ti parla di carnavale o mi pare mancuera. Chissà i occhi a occhio e dalla mano alla sera. Se riva dei sogni oggi corrono a fiumi. Ah, va un carnevale stasera sotto a tanti lumi. O poemo va con noi se rigira i costumi. E per ciò che tu dici, ma mi ungono i pensieri. Aggiunte su tui rimori, un femo tanto i fieri. Che quanto a me occhio a occhio, anche tu i sumeri. E per ciò che tu dici adorima una scema. E poi di tanta poesia ho paura tanta e piena. Ma che non ci ungo una capra che porta s'intenna. Ana finisce per nascere stasera i temporali. A di cucu occhi a occhi, tu sai se tu collo se tu fai. Chi sono capace stasera a cappiare i gignali. Allora, l'ultimo di carnavale è una rascon, un ballo appena particolare, l'uomo cercano a ingannare e vemme, un volevano mica, enfin,
una ferma a Chiquigiambara, un tarascone.
voyage nel cor a travagliare. Piglia tu la mia pena, un filaro, lui e tre, scrittaglio sta canzone, manco un sabia perché. Un saluto da Brambilla, sparcavo la maretta, male buca la casolella, che ora accompagna, male buca la casolella, che ora accompagna. Dice il tuo grande amico, vai a chi non so ballare, dopo un tempo la nera, vada lì ma non ci va, dopo un tempo la nera, vada lì ma non ci va. Sì, ancora un video sciacco, che chi n'ha 80 va, guarda tu le giovane volte, se ne fanno la fischia, guarda tu le giovane volte, se ne esce la fischia. Se tu tendi a spurgetta, carambino ti scusa, per la compagnia stupendo, tu puoi sciacamanà, per la compagnia stupendo, tu puoi sciacamanà. Autoricio di fina, e un dono di Natà, saltano come capelli, che si sono fatti legare, saltano come capelli, che si sono fatti legare. E poi quello giorno, quando trovi in giro a me, che anche chi sta bravazzi, e chi non va l'uè, non dorme la medicina. Olio consiglia. Trinica. Una mano e due amici, un resto tutta serrata. Ehi! Trinnigalle, doggargaglie, e torno a cavalà, Trinnigalle, doggargaglie, e torno a cavalà. Les musiciens Jean-Loup Diane, Nicolas Sorbe, Jean-Baptiste Noël, Jules Attendis, qui a fait quelques chansons que vous venez d'entendre, mon big boss Antoine Launay, notre merveilleux accordéoniste Jérôme Sansonet, et le Benjamin Petit-Antoine. Merci à eux. Et bien sûr, Paulus dans tout Paris, et Brandon Andrea. Et oui. Alors, avant peut-être de laisser la parole au Diamérisponde, je voulais remercier Nicolas Sorbe, Alain Dimey, tous les gens du CCI, le technicien Nicolas qui nous ont aidés à préparer cette soirée, et vous qui vous êtes déplacés, qui êtes venus nous voir, nous vous en remercions infiniment. Bonne fête.
Alors, pour danser le carré, il faut 4 couples. Alors, on propose un confirmé avec quelqu'un de moins confirmé. Voilà, Marie-Claire avec Paul. Voilà, Joseph réclamé la chorégraphie. Alors on a 3 carrés. On cherche un cavalier absolument, Marcello, et demandez, ah oui, avec Sigrid attend quelqu'un, Marcello.